Majeng ri pengatur acara. Titiang ngaturin susmani mana. Antuk alasan kepicu ring titiang itu. Sadurung titiang mengatur-atur. Ring ide dane sareng sami. Titiang minahang agan titiang. Wastan titiang diputu dia Haria Wulandari. Om Swastiastu. Kaping ajeng, ring Bapak Bupati sane suksemayang titiang. Bapak Camat lan Bapak Benisel sane dahat utamayang titiang. Bapak Kapolsek lan Bapak Klian sane wangyang titiang. Sajebak desa miwak keluarga sane tresna asihen titiang. Sadurung titiang lanturan sambramu wacana. Titiang aturan pangayu bagia. Majang ring ide sanyang diwasa. Sangkaning waren nugraha ide titiang giring ide dani sareng sami. Side memangguh kerahayuan. Sane mangkin. Pacang atur uning ayah titiang. Katujuan titiang mangkin aturin ide dani sareng sami rauh sakadi mangkin. Enten lian wantah pinake saksi sajaroni. Jagi mat pinadap ngelaksanaan upacara fitrayatnya utawi ngandel. Pinake cihna manah titiange ring ide dani sareng sami. Mangde jangkap yadnya lan persiapan pengabean titiange. Inggih punika wantah hamunika atur pakeleng titiang ring ide dani sareng sami. Tan lali titiang ngakurang susmaning mana. Majeng ring ide dani sareng sami sampukan. Mangkin bebawasan sampun puput. Mangkin titiang ngaturin ide dani sareng sami. Ledang ngahang bogo sematre. Sane sampun kasayagan. Wantah sakadi sampun ikut. Daging pirate ampe titiang ningayang. Mina wenten tuna yaden simsal utawi tan manut ring pakayun. Nawagan titiang munas geng rene pengampura. Anu titiang ngaturang pangabdi dumadak benten pekenoh nyanyi ipun. Om Santi Santi.